Voilà, assalamu alaikum wonɓe darde Chama TV, assalamu alaikum téléspectateur ɓe wonɓe darde Chama TV, annoɓe DJ Bella Jolino ɗo waray, je suis de retour. Mi salmini on, mi weltanike on moƴƴa. Miɗo andi ɗeɗo balɗe foppar ɗon wulɗalan hiɗon falana yiwde, donc on anda koye hongal mi woni. Hari DJ Bella Jolino yehi kame en hiwrodirgol fatundeji, en toriki Allah mayraɓe fof, yo Allah yoɓe muñño en tori kadi maɓɓe fof. Vraiment, yo Allah yirnoɓe yaafodama yaafaɓe. Haray mi salmini jama on foppona o ma on gorko debbo paykon e jano mi toriki Allah kala mo Allah tegani ko satte hoore mum yo Allah holan ɗon itte hoore jam moƴƴere en toriki Allah holan ɗon ka yo Allah fottindin en ɓuri ni par ce que si en fotti jakka en gaynayi donc aray mi salmini mawɓe fop sewɓe fof sukaɓeɓen kadi fof e kala mo rewɓe sonna emen ɓe kadi ɓe salminama salminen kadi anduɓe en tout cas émission Hotren Fouta no ɗo tule lendi hande noon ko 14h30 en fuɗɗade mais en fuɗɗi 15h mo yeppata problème en continue ha 15h30 ɓayɗon andi émission ko enen jeeyi donc si feƴƴi ɗon haray hande ko addimi ko waɗgol spécial émission Hotren Fouta ambiance monan ɗon hoorema en tout cas ko enen hawti ko enen jeeyi donc si feƴƴi ɗon numéro téléphone affiché mo kono e ndara clip goto par ce que ɗon andi émission ko Hotren Fouta wiyete mi sikki tun régime adna lan tanti Binta Lali Sow kaw yimi ɗon Hotren Fouta camma on anda ko honɗum woni bit émission on donc ɗon andi tun lendi ɗon andi ɗon émission laaɓa e poy on yetta soɓɓe no dogulel mo moƴƴa mo mini laaɓa e poy wono wiide mi ala on tan ɗon te on émission ko ɗo woni sur Chama TV hande sa hewtinagine excusez sa hewtinagine anday Chama TV no woodi min mi woni dongol tuma kamen yiɗo la woyi écran ça va télémon on meɗen darudemo depuis Laguinée Conakry depuis Laguinée ka Fouta Diallo même par ce que ɓe pussino télécharge application on jaka waɗi ka télévision mum si mi hewtimo kala ko hollatanmi ko émission ji ɗi mi waɗi et tout ça vraiment e koni feƴƴide ka télévision Chama TV merci beaucoup en tout cas mi weltanike Chama tout jeunesse dongol tuma on par ce que jeunesse dongol tuma on ɓe holli men hikka en tout cas ɓe wakkilani ko wiyete dongol tuma kon en artayi nodden jeunesse dongol tuma on arten on débat ko min yiyoyi dongol tuma kamen kon par ce que ɗon andi hande en ala ɓuri kamen weli metti ko ɗon woni kamen e muusi kadi satti ko ɗon woni kamen haray ɗen tori Allah yo ɗum ɓuuri fof moƴƴude e moƴƴande e si Allah holan ɗon jaabi ara mi salminayi tout le vraiment jeunesse wa dongol tuma ha hewtoya ka amen joolil kami jibinami jandi ɗon mi salmina famille on fop mi accali hay goto mi salmina kadi jeunesse kenkon ɓeynete ADKP mi salmina kadi jeunesse aftel on fop ittandema ndeylo mangol ha ndeylo afiya ha memo e dungil ha memo e cewgol hara mi salmini jama on fop mi accali hay goto donc mi yeggita noon koɗori ɗin ɗiɗi ɗi anda hoore mako ɗin ɗon mi kafidi en tout cas ñamira ñiiri komi hawtitaɓe woni joolin kami jibina ɗon ka nena jara won ɗon mi salminiɓe ko hecciti hanki tun min wayridiri en tout cas mi salmini ɓe moƴƴa miɗo weltaniɓe mi weltani kadi kottiraɓe am ɓe fof ɓe mi tawi ɗon ɓe e ɓeygulli makko ɗi maɓɓe ɗi mi tawi ɗon ɓe mi salminiɓe mi salmina noon kadi ɓe kenkon ɓe fop kala mo mi tawno no jooliri ka amen ñande Bella Joli hewtuno joolil vraiment mi weltanike Chama moƴƴa allez may daren clip Hotren Fouta Binta Lali Sow émission ko noon wiyete mi arta e mon noon ka numéro téléphone un peu de parole beaucoup de clip aray mi faala waylade signé tanti Binta Lali Sow walla wiya pati Binta Lali Sow walla wiya nene Binta Lali Sow peut-être tanti Binta Lali Sow il a de 105 ans ɗum wota goto woɗum il a de 105 ans kamɓe Binta Lali Sow par ce que si ta ndaari tun période mo ɓe yimi jar bari tumani joolil en Bobo Kerbe en gaji ko en hande gaji ko alhamdulillahi mo ɗo mais gaji ko wi'ilan hanki o wi Bella min miɗo mari 98 ans 98 ans ko heddaniɓe 100 ans on ko 2 ans allez premier auditeur ɓurɗolan hawjude naati ka ligne so yehi c'est pas grave en salminay Alpha Oumar Bari yetɓe bari goto gaynayi depuis Laguinée Bissau en salminima moƴƴa moƴƴa Baldele Boss depuis Grand Yoff kankadi o salminama mo darde ka page Facebook Chama TV télécharge application on son naati tun ka Play Store on daara application on télécharge on ndaron ka télévision mon
ndaron ka télévision mon ha gay non ndaron ka téléphone mon hara don golde ka bureau mon ko do wite Jama TV he télévision o min on o finitum o wondi e tangon o wonde jeunesse o wonde mawbe o wonde rewbe be wi en tout cas télévision ko Jama TV suba mi yewta on onon aboni be wonbe wakam do ben ka réseau ji kaduma parce ha joni mi ronko famoni de vraiment e jogiido réseau hara men tori ko on ari yobugo 3000 ji mon din wi e yo addan on télévision Jama TV on sina on yobata dum ko mi wolani on parce que bientôt men ara kamon porte à porte hara d'accord ko do salminten le président l'alliance de la sous-région moyne président Malabari Bantingel e salmini men no feewi e golle mabbe luttugabe salminen kala membre jo wonno ka alliance de la sous-région mi ala sibde inde hay goto ha sakko goddo parce que menen duudi fewno do menen duudi vraiment ka alliance mini mi sitay fo e mi hebay gacce donc mi salmina association ji di fop séréje di fop artiste be fop kala mo da horo ma en tout cas non DJ Bella Joli wada émission tous les lundis mercredi tous les lundis 15h 14h hara mi salmini dum hande non DJ Yaya no dari takwan do mo korisa mi piji go donc ara mi salmini mo kankadi l'homme de Bombas ido ngandi kambe kadi bientôt kambe Algaza on salla jabi haray ibe wadde piji fuyi parce que do ngandi pay ko mari talan e arto e inshallah parce que kambe kadi mer programme inshallah à partir de mois de août allez mi jetta goddo ka ligne assalamu alaikum aleykum salam on jarama hino e jang jantum jarama hidon noddammi honto don wiye honno biko min Aissatou Bobo Aissatou jaro day jang kon ton da me noddude mi do nodda Medina Aissatou kon dum addanda lan ka nyalorma do ko honno falada yewtimmi nana mi day jang Aissatou téléma on seeda wawi mi nodda ri 5 angle corniche d'accord do téléma on seeda wawi famode Aissatou mi dardo émission mo la weltani o merci beaucoup Aissatou émission potudo d'accord awo Aissatou allo yalla nawru yeso allahumma amin Aissatou jarama mi weltani ki moƴƴa ko morso mo falla clip mo falla mi wonnama a wanne men don Aissa Kindia ko min tigi d'accord Aissatou e Aissa Kindia merci beaucoup mi o don groupe amin foli rewbe groupe foli rewbe fo salminama e baba foli rewbe fo salminabe fo ok ok merci beaucoup aray numéro téléphone kono wowiri non souvent mi yetton sina yewde don fala yewde Bella Joli Longfort non mo sa génération way dum ko min tigi woli dum haray on uyte télémon on seeda waabe famondirde isa fami nyande ko loyta sejo neddi mi wo grand angene yalde ka télé mi la noddo mi ala yalde mi jali hamironki parce que o famali kanko téléphone o woni caméra tima mo quoi donc a famali moƴƴa acha Aissatou depuis rue 5 angal corniche mi weltani kema moƴƴa premier auditrice haray mi weltani kema arteñ ka numéro téléphone 78 116 82 38 78 116 82 38 haray programme ji do ngandi ka décembre no sarsi ha maida décembre mo kala no habbiti ko do watte parce que do ngandi ko don fête yetta sobbe wala ka décembre ni fête yetta sobbe do ngandi 3 décembre ko enen le 24 décembre ko enen le 31 le 15 décembre ko enen acha mi jetta goddo kalimi assalamu alaikum aleykum salam on jarama don e jang yettude Allah do nodda mi honto do make onno ko Mamadou Lamarana jindodi Bentali Mamadou Lamarana depuis Bentali Mamadou Lamarana day jang jantun tuna ala kon kon no gaddanda men ka nyalorma do sinaga ko émission ma ko sinaga ko na yana nawre Mamadou Lamarana Jama TV no labi ton no laabi kay ina laabi ga mojano merci beaucoup Mamadou Lamarana mi yettige mi no hedima na ngara jaram merci beaucoup Mamadou Lamarana depuis Bentali voilà et donc andi ko c'est comme ça aduna la fop fe do darde Jama TV ka réseaux sociaux ka télévision ka salon ji mabbe et partout Medina Dakar Parcelles Bentali Pikine Kédiouaye
are soutenon Jama TV ko fimo kala kadi événement mo hebu don so noddi men mais honanta ko hay goto ko russi men wi télévision on Jama TV ko fimo onon Jama on allez 78 116 82 acha yette goddo kali assalamu alaikum allo allo wala rew do hebula ki ara salminayi hari auditeur jangoton do to e Côte d'Ivoire en salminimo e weltani ke mo moƴƴa 78 116 82 38 ko ɗum woni émission on naton direct yewdonge DJ Bella Joli minni on ide mari émission laaɓa e poy tous les lundi 22h 23h émission ittakade ko jammaɓe mi woni invité de ɓen ko ɓen ɗon woni wadde bon ɓe sikka harayi a faamu ɗon tun te émission laaɓa e poy nene goto yaga ala ɗon harayi en salmina monsieur Wuri Calere gagnilo ka conseiller ka haut conseiller on lendi yontere hande ko enege makka laaɓa e poy acca ƴetten goɗɗo ka ligne salamu aleykum bon ɓe sikka harayi a faamu allo merci beaucoup ko yetta sojoni ta bippu ka télé ɗo an kadi a wattangila donc ara monsieur Wuri Calere si allahu lan ɗon jaaɓi lendi yontere hande 22h haran ko enen makko e goto e maɓɓe kamɓe gagniɓe ka haut conseiller ɓen à l'étranger ɗo e Sénégal ko enen e maɓɓe woni yewde film pourquoi ko honno élection waɗiri ko honno ɓe gagnori ko honɗum ɓe waɗanta Guinée on ko honɗum woni haut conseiller donc ɗum ɗon fof ɓe anda inchallah jaaɓi lendi yontere hande onon e monsieur Wuri Calere président élu ka ambassade de Guinée vraiment en weltanike mo donc si feƴƴi ɗon haray toujours ɗon andi DJ Bella Joli kono mi wodani on noon le 3 décembre haray ko teddungal toute la communauté guinéenne anniversaire langol le 3 décembre ko ñaandi naydi le premier artiste invité d'abord ko Hasanatou Firia si arten kadi heddi ɓen allez ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo d'accord haray kono mi wodani on si Allah lan ɗon jaaɓi haray le 3 décembre ko yon prépare on ko weli e ko foti e soutenugol anniversaire soutenon émission ndaaru yiɗa on émission hotinen Fouta Diallo on émission on laaɓa e poy on minni on nde ñande ko ñaani night club avec partenariat Jama TV wona na sala yawre goɗɗum go ɓe wi ko ma kon ko an jeeyi ko duwaɗa jeeyde kon ko ma jeeya allez acce ƴetten goɗɗo ka ligne par ce que ko priorité on ko auditeur on salamu aleykum allo allo merci beaucoup aray ko noon tigi 78 waɗon 116 82 38 haray se feƴƴi kadi ka 3 décembre en atta ka 24 décembre si Allah jaaɓi avec nouveau génération et nouveau vision le 24 ɗum ko anticrési wonude e Mamed Fatako ɗum ko honto e stade Iba Mar Diop min andi noon événement on no mari joué concours kono si Allah jaaɓi fende ɗo e fende mo aro ɗo haray ko waɗete ga ko fof waɗama waɗen joué concours événement on parce que en tout cas jooma événement on nane o waɗilan o promoti les artistes ɓurɗo madde yimɓe on haray o promotiɓe waɗugol clip jano donc haray jamma on ɗum ɗon kadi ɓe woodi sorale nde ñande ɓe motive maximum et le 24 décembre le 31 décembre ɗon andi o yi affiche ji ɗi fen ɗo yuudi Paris no jinda partout kombo noon ko Bagada Raga Bollal Raga Bamba accam ƴetta goɗɗo ka ligne allo 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 oui Fasili ngane maa ngi jégalu jégalu kay yow kay da nga naaw fu mu ne nii voilà merci beaucoup haray le 31 décembre alliance de la sous-région de rendez-vous stade Iba Mar Diop avec grand concert le deux grands concerts en live Bagada Wonson Bexul Aribo Billo ɓe fopp ɓe anda horma ɓe wayi Paris ɓe hewta Sénégal pour waɗugol concert ɓe iwta Laguiné Hombo Binetti Mali Junior Bari no négociéde ɗum ɗon fof ɗo andi ko festival jano a won ɗum ko le 31 décembre e stade Iba Mar Diop alliance de la sous-région e heddiɓe kadi voilà eɗon andi toujours le 3 décembre ɗum ko nayo yeggitu acca ƴetten goɗɗo ka ligne salamu aleykum allo mbaɗa yañi nawodde sawa non naw saha yangi jam alhamdulillah koku o Ibrahima yamay woye fan Bentali Ibrahima ba yaay jam sant yàlla alhamdulillah no golle ɗe degguma la ngane
nena la Ibrahima kay yow naaw nga ngane ma naaw te yaangi ni di naaw merci beaucoup aray souvent en daray clip goto arten ka auditeur ben arten ka plateau men ko mo prépare da donc régime soit que modanda la ndongo wawen jama wawande émission autre fouta ko 100% autre fouta en salmini le caméraman c'est ça dama xamul nu mu tuddu ça mais c'est pas grave ala yette goddo ka ligne allo allo Allô? allo oui Oui, ça va bien? alhamdulillah T'as qu'est-ce que tu fais, hein? dégguma la de Allô? allo oui d'accord, merci beaucoup. 78 116 82 73. L'émission non né Hotire Fouta. Yetten goddo ka ligne. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam gido jama. Way Jama TV wonda. Jama TV ko di kontal mi salmini Jama TV on fop. Tanodda mi honto da make honno bayda wela mini no wolritani. Ko du boy jodi de kolda menager zik boy. Okay, no may ton day jang. Jantu mo ne jantu won ton. No Ziggy boy moy jang. Zik boy ko jantu wono salminima. Merci beaucoup mi do weltani ma moƴƴa. Vraiment min kam weltani Jama TV moƴƴa no wona seeda. Merci beaucoup, merci. Ara mi weltani fonction kadi fop hay goto ala accande. Si Allah jabi biento Jama TV yaay ha kamon ton dabbita on wada no interview jara tega do nani. Inshallah moƴƴa sala jabi gido Jama. Il y a pas de problème. Respect meilleur nom, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Toujours c'est comme ça. Donc, on décide no yidi hunanden on nodday o remercier. C'est pour cela que me wad anniversaire souvent ko dargol est-ce que fancy ben no yidi ko men woni wadde kon be yayi be soutena ko men woni wadde kon jour chaque année me wada hunde wotre be ngal non ko le 3 décembre hal inshallah jabi bientôt affiche jini fo yaltay en salmini Billy Boy parce que manager makko wo ko magana motorisation ci affiche jini yalta allez jette goddo kalini allo allo oui Alato. alhamdulillah Okay, ara yurama weltanama. la noddam mi honto dayne honno Nodda wakam. la noddam e wakam Wow. onon wakam do kala wonɗo ka réseau yoɓayɗo 3000 2000 yete joma mon wiyemo so addanali on télé on on yoɓatamo par ce que ko aigriyagal on waɗirde Okay, ko goto ñoƴƴe ɗon famko. d'accord merci beaucoup Yimi. Wala ɗon ngolo. na Goto falami no vidéo. miɗo heeɗima vidéo on bo Nongolo. longolo Wa. d'accord y a pas de problème ana maye nekko fi maye dal wuyma dencel man dongolo bo bokko ki mo maye fi ñew parce que moom may def ndongolo yi quoi donc merci beaucoup en salmini jama fop aja DJ Wuri donne-moi un clip là voilà. Voilà, assalamu alaikum. Bella Jolie. Amadou Badiane, le king. Bella Jolie, le directeur général. Kono ayto. Nande la gina weliri ma gilarda e yidale humpondirale. Ene gonga ma de gilarda e yidale ndeysaan. Awa. Ka ko min ari. Ko ngari dey. Okay. Kayo no arti. No gonga ma famali andi mi taw piji no wonto wancan ni quoi. No hono sangana to.
jonno mi yewtiti mi jippike ɗo joni yide inchallah jaɓi nan awa ara men darde émission on ɗo men jooɗi ɗo men dara émission merci beaucoup Badiane ko andiri ko ɗo naɗa fuɗɗa wolugol ɗon kon non nawa wolde Badiane so de l'autorisation ko ɗum fuɗɗi wolde de si artiste gonɓe Sénégal ɗo ɓen guinéenɓe ɓen hande ara ɓe wulli ɗo plusieurs fois plusieurs concerts ouais ɓenni addaɓe artiste ɓe ɗo ɓen ɓe teddinaka joni noon a teddini wo marɗo kadi yimɓe ouais wonaɗo kadi jentede consommation ara noon le 24 décembre nam structurité de nouvelle génération prod ouais ɓe wi artiste mo jomɓe Sénégal ɗo ɓen kala ɓurɗo mobilisation ko ñande concert ida mari clip mo structure on hokkata on tigui d'accord ɗum noon ko fi participation e culture guinéen o Sénégal merci beaucoup vraiment ɗum noon kadi permette anden ko artiste hombono gollude ouais kombo kadi ɓuura yiɗede Sénégal ɗo ouais tambitoɗen ɓe kamɓe kadi vraiment c'est important aray kamɓe kadi ɓe habbaka golle non inchallah mi ara Jama TV ɗe ɗo balɗe ouais fi promotion ɓe andi ɓatike koyen gotum d'accord ɗanndi ko en gootum ko maafe tiga e ñiiri tiga voilà min habborta haa goɗɗum waɗa ɓay Allah hawtino en c'est ça ko ɗum waɗi si allahu lanɗon jaɓi mi annitina jama o le 24 décembre enen e anti crazy e Mohamed Junior Fatako mo tulti nde ñande mo tulti tun c'est à dire mo neeɓi tun seeɗa haray na enen waɗi probléme on kanko waɗi par ce que ara heɓata biye sakko sooda andi ñande concert o woni joyeɓe wonɓe Sénégal ɗo ɓe joie fof no wawi ko concert spécial ouais tanari alkazayon kanko ɗum waje ko concert non c'est sûr c'est bien sûr sa naari Kumpaji Dawakam même chose ouais naara NG 224 même chose ouais naari kadi Bolo Africa pareil d'accord donc ko grand groupe aji ɗo tun no ganda regroupa ouais fi jondugol guinéen ɓen koɓe faala ko d'accord woni le goût de la culture guinéenne en tout cas c'est important inchallah aray noon wonana ɗum pay koye anticrési ɓe naara d'accord mi anticrési no programme machallah Diaye Mohamed no programme ɗandi koyene hawti inchallah ok Badiane ma hewo ɗon damon kum ko bonɗo ndamon wowtu wo ndamon kum hewrama ko bon ndamon ka télé ɗo ko Aissatou ye no ɓuuri haala susta on ɗo safullah awa ɗo dey ko won ndamon ko amen ka télé ɗo bayse o yewti o joni mo joɗo dey imo joɗi kala taban ɗo e mi andal mo ɗo wono ka région Fabela awa merci beaucoup Badiane ok merci beaucoup merci beaucoup aray andi Aïssa be commandresse ko no de Aïssa Kindia voilà merci beaucoup ko Aïssa tornom allo oui allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama de wallahi meɗen muññi komɓe de sikki ɗum ko Côte d'Ivoire ne ko Ahmed Diallo eyyi ko Ahmed Diallo depuis Côte d'Ivoire Naam. Iɗa jang Ahmed alhamdulillah Ahmed kon ɗum Côte d'Ivoire to ndiyan ɗan waɗi on doyi
Nini da waɗi men doy e nduɗo lewru. O ut. Min ko lagine miwri mi ɗon ko a heɓude no mi ɗuwo ton. Walla mi waɗi 6 jours lagine kono mi yaltani e yaati fayda. Kono no way ton Ahmed ko no fewn ton no yimɓe men Guinée ɓen fewndori ton. Meɗen e janga alhamdulillah rabbil alamin. Yalla ɓeydu jango. Allahumma amina. Merci Mohamed miɗo heeɗima ko on ɗum gaddanta ka ñalorma ɗo. Min nodda on ɗo o yawta ƴettude. Gonga ma hiɗa andi hara yimɓe ɓe haray a tawa yimɓe ɓe woni. Allah. D'accord Mohamed miɗo weltanima Mamoudou. Eyo min kam miɗo weltani ɗon ko Hajji Aissatou ka ko honno. Aissatou way kanka on star joni. Miɗo weltani ɓe moƴƴa ɗon. No Aissatou woni star joni quoi. A yile kamɓe ko ɓurure. Oto yata ko weloji ɗi ngay ko ɓe sekkodi. En tout cas kono noon ko mene hawti village de si oto yaali ka maɓɓe ara mi anda no yata kamen. Aray ala aray no yara ka moom. Mohamed. Na awa mi fanki joni mi ɗan ɗo mi yehi to mi naɓu moteur ndun ha e kurayi mi ɓaari ndu ɗo mi ƴetti welo mi yehi ha seeɗa kadi mi sekki welo mi jippi. No metti yaade awa kam on to. Way kame metta yaade kame woni sele ƴeewe. Eyo Allah wala. Merci beaucoup Mohamed mi weltike nani. Eyo salmini famille o fof. Aray ko yon addu ɗon mbonga ɗon andi mbonga ko menayi. Allah ɓe lemiro ware anene ma anduno mama yewtuno iye ka ƴetta yelan. A ƴetta yelan. Wala ɗon andi onon e makko fof meɗe weltani o moƴƴa noon. Merci beaucoup Mohamed Diallo Kako Sall. Ko Diallo kan. Merci mi weltanike ma moƴƴa nani. Ok, merci beaucoup. Merci Diallo Mohamed depuis toi et Côte d'Ivoire. Vraiment, vrai fidèle auditeur de Jama TV. Et émission Bella Jolibe, mais on pourrait me weltani ki ma moƴƴa. Encore Badele Boss, mi salmini ma moƴƴa wona o mawo. Wonɓe dade kadi ka page Facebook mais fof weltanama mi accali hay e goto. Donc haray tigi jon Aisha Kindia ɗo gandi ko Aissatou kadi depuis Bentali torino Aisha Kindia hokkimo Aisha Kindia hokkemo ɗon Hasanatou Firiano mo yiɗimo ko feewi par ce que ɗanndi tan kadi ko on ɗon waɗi fansi makko on donc en salminimo salminen Aissatou kadi animatrice joni wonɗo ɗon mi anda tun ko émission on ɗum watta siko émission hanki mi hakkino ko émission allo ƴette goɗɗo ka ligne salamu aleykum lomane mama bayla mo gel ngam ay boole fekke mba kay allo o yeyi Aissatou nena ma bayi ko duma la bayi de yow moom duma la bayi yow moom barki Mbàkke duma la bayi yow sa émission de ma xamul ban émission la sa émission ba ñaar ban jour la ça dimanche c'est 10h c'est 16h 15h 16h voilà haray émission Aissatou on Aissatou Tayre ko mo Tayre non nani yo mari no modi de voilà allo oui oɗo e Bulaki de oɗo e Bulaki voilà merci beaucoup aray émission Aissatou on ko tous les dimanches 15h 16h ko jiwa wakkili ɗo kañum kadi en tout cas fuɗɗiɗo wadde affaire ji ɗin ɗon handi tun haray metti fi kono ɓay si tawi hoore nde no timmi seeɗa ko seeɗa to wurtanta on tigi haray wawa menen donc haray mi salmini jamma on fof para miɗo tori kadi oɓe kiif émission makko on en tout cas ko émission marɗo valeur mi wolna joni nde émission on so Allah jaaɓi
ko ɗo mi salminta Sere Jo Diallo fop mi hakkali hay e goto mi salmina kanko Jo Diallo mi salmina kanko Umma Watari hanke ka makko men yiri vraiment mi weltane mo e boisson on gerton fo mi yi ara mi salminimo acca mi ƴetta goɗɗo ka allo Hey, ole. ko ɗon fewndi ɗon oɗo teddo ko konno wolda eƴe acce gon ɗon a heɓa no wodira acca salminen e Jo Diallo e groupe ngon foppono e siraɓe en kajja toppita depuis bentali salmi Aissatou Koundara aussi depuis bentali Korka depuis bentali kadi salminama e salminen kadi wano kanko Binta Diawne la vice présidente kanka ɗo salminama salminen kadi wano Safiatou Malal Bari Bantañel kanka ɗo salminama salmi Aissatou Bari jewum welɗuganko e gore e makko ɓen fof ka galle rue 19 angal 10 Médina en salmini kadi Billy Boy encore une fois salminen Mandiaye kadi salminen DJ Yaya kamɓe groupe on fop e gaccale hay goto donc salminen Séré Fodi rewɓe kanko kadi o noddi depuis rue 5 en salminiɓe salminen Bafode babiraɓe maɓɓe len Kuyate depuis Fass voilà mi yeggitali wano Amadou Badian encore une fois miɗo weltanima moƴƴa vraiment en tout cas weldiyagal ko c'est comme ça komi yeehi Laguine o yaaka suudu min e ɓeygu am mi yewta bon o fijira e ɓeygu am bon ko haɗo mi andi ko heddi kon quoi donc aray acca ƴette salamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jang ko jantime woni kan on mboɗa noddanmi honto ɗanni honno komi min addu kene ba depuis Colobane Keñe Ba addu depuis Colobane miɗo heeɗima ɗon addu kono aɗanɗa hen kikiɗe ɗo miɗen faala no billahi émission ene weeli ha no addur ko enen way noon no serti émission Aissa ton hanki wallahi ha to ditem mi faala ditem ditem d'accord joni nani koɓe faala on d'accord y a pas de problème joni nani mi waɗantemo joni so Allah jaaɓi ok mon grand merci beaucoup merci toi aussi mon petit ok voilà merci beaucoup 116 82 38 DJ Bella Joli mi wi on le 3 décembre kono e makko o ñani night club iɗon andi noon kadi paykun men kun haray ɗen ɓe mari kan artiste kadi mo emi ɗen e jeudi aro so Allah jaaɓi 22h 23h en arta e on ɗon kadi par ce que jaman fof yeehi ka dow ɓayɗon andi menen ko watta wona ka gonga président malal joni asayre a kiino ko watta wo ko jamma on andu on andu haray ko ɗo mi salminta monsieur Sidi Ndeye le président jeunesse moyen guinéen o salminama mi salmina président moyen guinéen on Souleymane Bari commissaire kankadi o salminama Camara Thiaroye salminama ka Hajja Binta Yombol salminama Amadou kanko salminen kadi Alpha Brioche Doré salminen général Pikine bappa araɓe salminama kamɓe kadi salminen Basine depuis Médina Mariama Labbe depuis Médina Mariam Bari depuis Médina ɓe fof e salminiɓe ɗe weltaniɓe en tout cas iɗen ka émission Hotire Fouta Diallo bon DJ jonnan ɗo siko anticrési jonɗala siko raga bamban jonnan kilimo jonɗalan o walla mi yara ndiya seeɗa aca dommo e man han guiri Allah jappusi rek merci ko kaani heɓa yiɗamɓe lamɓe signé bineti mali le 31 décembre remo ɗo so Allah jaaɓi en salmini Souleymane modi makko wala arasi feƴƴi ɗon iɗon andi souvent en yewtay fi Jama TV ko enen jeeyi ko télévision men kono ɗon andi lendije ɗen suuɓa hara mi ala sina 100% ambiance waɗi en ambiance fijen jal en ko rusimini émission ko Hotire Fouta iɗon andi Hotire Fouta noon ko Fouta Diallo kala wiyaɗo Hotire Fouta no andi Fouta Diallo kaka me en iɗen duwa bungirde Fouta Diallo bungiren engal men pulal ngal laaɓa ɓeɗo ngal laaɓa ngal kadi laɓɓinen ngal min Allah wonde payle buy ɓe laɓɓinta pulal kono en fin joni ɓe wodire pulal no ɓe faɗira par ce que feƴƴino ɗon voilà ka numéro téléphone kala faɗa noddelan wo kadi privé min yewta fi émission jiɗi min yewta fi invitation min yewta fi sponsor émission on yo noddan 77 o waɗa 595
77 595 voilà 10 37 595 10 37 jogibe orange ben jogibe tigo ben 76 voilà 481 96 82 481 96 82 à la fin si be wadi dum en tout cas be wawala hendade erde be falawo kambe falabe yen gollidu ka jama tv ka 100% émission ji kadi DJ Bella Jolly e don anno piji bus fe on no Dakar do e ho conseil no wodi donc don andi piji bus min ma affaire politique no wodi social no wodi dum non fo en arta e mun Allah jabi bientôt ka plateau ji jama tv kala kadi vraiment hatindin do mardo temji mardo objet duma émission umani do no wawi dumannade d'accord si on nodda lan on habboto ha mi yatta ka émission noddol lan acca ƴetten goɗɗo ka ligne ok oɗo yeyi donc so nodda lan habboto ha mi yatta ka émission noddol lan après wawen famodirde kono mi worrani on non si on faala yen yewtun ko 76 watton 481 96 82 ɗum ko numéro Bella Jolly on non si feƴƴi ɗon ka jogiɓe orange ɓe 77 waɗon 595 10 37 après wawen famodirde ala raga bambang haray jentoɗon ɗo raga bollol walla raga bambang signé groupe a won ɗum ko honto si iɓen ko pari woni bagada won son en e salminiɓe moƴƴa ɗe weltaniɓe he bagada adna ɗon raga bambang minneya dembu acaka pi fop woni ko ɗum woni raga bambang ɓe iwi e raga bollal ɓe arte raga bambang merci beaucoup ara e salmini mboma mboma ara e salmini mo moƴƴa kankadi kala ko woniri wo e aduna law e salmini mo weltanike mo moƴƴa e fewndo depuis Angola mais bientôt mi retour makko Angola kono noon an heeɓi ton nde jatigi fama ɗum ɗon aya do concert goto a woni lebbi ɗiɗi ok merci beaucoup aray toujours kala fala noddelan ka Facebook aray en tout cas ɗum an président Salif Soro noddammi miɗo ka émission direct fewndo président donc ara mi salmini kala mon dawr mo ko kamɓe woni fewndo mairie Diallambere salminiɓe moƴƴa e salminen kadi wano korka encore une fois salminen ami ɓe fop wona o ma o surtout ma wonɓe écoute fewndo ka Facebook partout aduna long e salmini ka YouTube ka Instagram ka TikTok ɓay ko ɗum ƴawi fewndo hay sete fof ko ɗum woni biro mi ala kidde ɓiɗɗo man on par ce que o wata émission few mi ko ma wara mi forma mo seeɗa o wata voilà donc mais ala problème so Allah jaɓi ko doyi tu gara en salmini ɓe tayre rangaɓe fop ɓe salmini ɓe dukki ɓe kaaƴel ha dakkure ka pelɗum dakkure en salmini ɗum ha memano e ma dalawol kollangel memo yeddogol tuuma en salmini ɓe tuuma ɓen ha hewti tuuma ley seere he ka hewtoyi ɗon yiya ɗon noon ye jonkon gondupoy pardon jonkon comment on dit Bambaya ha memano e ma leymiro centre salminiɓe e yeggitali hay e goɗɗo DJ Bella Jolly ɓe timmi Madina ɓen donc andi min dewol langol ko timmi Madina goy c'est pour cela que mami mi mema ɓe timmi Madina ɓen mi salmina Maƴina Hulali e mi salmina Mounas madame Sako depuis ɗo e Mermoz en salminimo salmina Boubacar ambassade Guinée kadi salminama salminen grand Assane kala golloɓe kadi ambassade Guinée acca ƴetten goɗɗo kadi allo salamu aleykum waaleykum salam way yaw woy samandaya sama yaay voilà merci aray toujours numéro téléphone 78 116 mi salmini Mariama Ɓeyngwan parce que rewɓe no ka rewɓe mi salminima moƴƴa miɗo weltani ɓeygol yimɓe ɓe fof miɗo ɓurni noon Mariama Ɓeyngwan teddugal le mum mi woɗani o ñaamowo ceke o ƴakka gerto brochette on ɗum kadi frite on ɗum hay maynesina to on ɗum kadi de modi pijini fof ko yittote ko fop ara inno ka crossman Wakam si Allah lanɗo jaɓi siko commande waɗɗon so noddi numéro an on
e fof wawa e monde mais ala jondo numéro ɓe gangon par ce que woɓɓe no ton ko yetta soɓe acca si goɗɗo no kali addumo jetten allo ça va bien yan si jàmm mbaɗɗa alhamdulillah an kay no mbaɗɗa jam tunni ala selli jam tum mi yiɗu no toñude o ka émission kono jakana on numéro jogui sa toña o ka émission o wonɗo wadde émission direction min ɗo ni toñan ko an la wallay toñan ko on no way toon ko fewndi alhamdulillah ɗay jam no andi a weltani ke tayre rangaɓe ko ɗum waɗi mi nodduma ko mi dongol tuma goy honto e dongol tuma min ko gemme woni kamen mi anduma bela jooli on noon kono lannantoɗa siko ton non andi mi batuma wowli inde amen fo mi welto jiwu mon no ɗo kum tayre rangaɓe waɗa ɗo émission na jiwu mon no ɗo kum tayre rangaɓe hi kum toon kum tayre rangaɓe jiwum ne'i kum ka mi sikka ɗum ɗon awana on ɗo ko moni aati oɗo ɓayo hewta ɗo dugoen la wo fewɗo ni ka plateau wo piye la woni yo accu modi yo accu ko a kawu makko yo ko anda noon ɗum ko yo accu ko a kawu makko nani o anda ɗum yiɗamo huɗugol non tahuɗumo ko ya waɗumo jappale ɗum minnimo ɗo yo fuɗɗo émission ara ena kaw mi waɗi jebbalu taw ko kaw ko ya waɗumo ko ya wallitomo ko yo ɓeydumo wallitade wallidiron ha moƴƴa nani non mo neyi bagaymo tooni andi ma mi wutinaymo jama on bon o faama quoi mo neyi mo wakkili few ok ako yo ɓeydu wakkilare mi ɓurtemo noon newgol kadi mi salmini on o fo merci beaucoup jarama biro awa ɗon e jam kono jam tun alhamdoulillahi awa mi weltike nani min ɓuuri weltade merci bien merci beaucoup jarama albarka merci voilà merci beaucoup ara e salmini jama on c'est comme ça si ɓiɗɗo ma no wadde goɗɗum min mino welanmi yo ɓiɗɗo ma waɗa goɗɗum soutenamo ko woni wadde kon par ce que rena ko bonno woni wadde ko juste avenir makko hande si goɗɗo janggi no woodi piiji goo ɗi waɗata donc hara ko avenir ma on noon hande si tawi par exemple resat no ɗo ko nene makko noddi ɗo vraiment miɗo weltaniɓe moƴƴa min komo mi dongol tuma si tawi mi yimo dongol no welalan c'est à dire par ce que ko weli wo ko weli ko kam ma weli ale mi ƴetta goɗɗo kalimi allo oui on jarama ɗon e jang jam tum alal to iɗon noddammi honto ɗon inne honno mbeɗen inne Aliou Ba depuis Fass Aliou Ba depuis Fass ɗay jang jam tum la heɗima Aliou Ba kadi ko addanɗa kikiɗe ɗo sina weltana ko rek émission on no foti ha meɗen jooɗiɗo meɗen darama merci beaucoup jarama Aliou Ba Aliou ko somme fala hokkume ɗo hombo son DTM o son DTM falɗon ka ay ko wiyata ɗum ala probléme mi andana mi hokka on son DTM nani awa merci beaucoup Aliou d'accord merci ɓe Fass ɓe fo weltanama mi yeggitali hay goto Aliou Ba kanko noddunoɗo joni en salminimo salminen kuyate depuis Fass salminen kala mon ɗawroma en tout cas hande no wonduno e men ka émission wiyeteɗo hotiren Fouta salminen ɓe dongol tuma ɓen encore une fois jeunesse on fopp salminama mi ƴettay minni on dongol tuma ha memo yappide centre koye dongol fayda jeeya par ce que ko feƴƴuɗa hoore wuri fo wara jaga fo wara e wiye dongol en salmini ɓe jaga ɓen fof ha ɓe hoore wuri e tout le monde minni on ko hecci hanke tumi lagine mi wi dongol mais entre pita dongol subhanallah mi waɗi 3 heures de temps entre pita dongol mi waɗi 3 heures de temps te ko oto moƴƴo mi jogino par ce que ko Ford américain mi jogi en tout cas mais entre dongol pita mi waɗi 3 heures de temps min e monsieur Sidi Ndeylo e ɓeygu makko Nege e Fanta Binta en salminiɓe depuis Medina ale ƴette goɗɗo ka ligne allo merci beaucoup ara e Bulaki hara miɗo tori jama on vraiment yoɓe participe émission o moƴƴa yoɓe ɗaɓɓu yoɓe addu sponsoriji maɓɓe ɗin Amadou Bella de tailleur depuis HLM mi salmini o mi weltani ka moƴƴa donc mi yi message ma merci beaucoup wonɓe ka page Facebook ɓe fof kono mi wodri noon hara ɓe salminama ɓe weltanama acca
ko morceau mbo ko Mammed Junior Paykun wonde nge darde joni arten kadi e hombo arten vraiment ɗanni émission men o neɓata wona feng hande on wayi ɗon andi joagi ɗin kono jabori noon ko noon jabori Jamma TV ko partout aduna Allah fop no darde Jamma TV et puis ɓe welɗude Jamma TV le 3 décembre ɗum ko anniversaire DJ Bella Joli no ñaani night club haray ɗum ɗon ñaani noon ɓaawo ɗo e ñaani joni wona gotum haray wona e moɓɓe wi min yata toon haray no waɗi différence ko payi koye goɗum ɗon allez salamu aleykum allo allo oui Baɗɗa. moƴƴa noon Sali. eyi jam Jantu. yo ɗa noddami on to ɗanne honno Ko woni wadde émission. mi sikkuno dey mi waɗi noon no ɗuuɗi Émission. Min ko émission wonɗa. Ko woni wadde émission. merci beaucoup oɗo après miɗa andi aray ko ley o faalo yalam mi ara e makko ley merci beaucoup aray ko mi woni wadde émission on acca clip s'il vous plaît ɗo Sekou Ba fata ko donc andi ɓe wi ko muynaɓoccuɗa allo oui Oui, on jarama hay seeɗa. alhamdulillah ɗon e jang Jam sum. ɗon maake ono ɗo noddanmi on to Depuis Aslem Amadou. Asalem Right. e Asalem ɓenno e jang Ɓe jam sum. Amadou wiyeteɗa Jam sum. Amadou ɗucca télé on seeɗa fi Allah télé on seeɗa ɗuyta gen télé on seeɗa modi ana tan kadi merci beaucoup mi yandi kala noon ɗola yo ɗuyta gen télé on seeɗa ɗuyten télé on seeɗa so ɗuyta télé o wata famodide par ce que o nanay kam yew ton ko nanon ko yew ton famodirta on ɗoyta e télé on daron image o donc miɗo ɗo yaali mi yawno kono mi arti mi nebo yaali hara en salmini jama on foppo nawma o mansa depuis joni salminama DJ Tis depuis kenkon kankadi o salminama fenɗo mo Rue 23 en salminimo ɓe Rue 23 ɓen fop salminen kadi ɓenɗa hoorema en tout cas fewɗo ni salminen jeunesse moyen Guinée culture et sport o fof Siré Féréya salminama moƴƴa ko fewi ale ƴette goɗɗo kali salamu aleykum aleykum salam on jarama non e jam komin mara yusemo na min komin Mamadou Lamara yusemo Mamadou Lamarano dentale falaro lay jang jandun no clip ma ara joni dota sikku me yeggiti nan na me yeggitali clip ma ara joni nani ok salaje inchallah ok Mamadou Lamarane depuis Bentali me yeggitali clip ma merci beaucoup ara en salmini kala wonɗo ka jeunesse culture et sport moyen Guinée ko ɗum sabita Dioru Bari depuis Dioru Bari Bantingel salminama kankadi ko fewi kanko ɓe wondi ɓe fof en hakkille goɗo juldemo colonel en salmini ɗum salminen DJ Bente ka 100% Fouta kamɓe kadi ɓe salminama wono Mariama en ɗiɗo kadi salminama e salminen kadi sere sarrival salminen présidente maɓɓe ɗe Mamadou Binta salminen ciwto e kanko e Umma Watari e Ramata Bullere allo Oui, ko min men defi. bisimilla Minen télé o kan sohlode fof. mi nanali Sohlode fof. ono on nani ko yewti mi nanali de mi Min jippo lode fof. d'accord y a pas de problème Lode fof mamu. d'accord ɗo de yaya ko a wontinide hey merci beaucoup Ramata Bullere en salminde Bullere ɓe fof mi weltano kadi boss Bullere Ammar Thiaɓe vraiment mi weltanimo moƴƴa mi yimmiɗo mbaɗi surprise mi yehi dogol mi yi boss no darni suudu miɗo weltanimo moƴƴa kanko vraiment o wakkilike jaka nanotori noon horori vraiment mo waɗi pante chinoir moƴƴuru
haray en tout cas boss mi wetani ke makka télévision do mi remercier c'est yidi kay urtama remercier de mi salmina mane journaliste yaya malik kadi salmina ma jetta kadi goddo kali assalamu alaikum odo kadi oti donc yaya mali journaliste salmina kanko mane grand cheikh Oumar Telimine doyen Cerno Telimine kadi salmina ma lande ki sibe jang haray si Allah jabi si doyen Cerno hetti bandu mundum tun kambe e mane mi addabe ka plateau Jama TV do wawe yewde fi sport guinéen on seeda parce que be boyduɓe mum e waɗgo journaliste yagal ɗo affaire journaliste traditionnel non kamɓe ɗon vraiment ɓe ara ɗo sallah jaaɓi Allah eno Alpha Mar Palaga Massi en salminima salminen Grand Ousmane Bappa voilà Massi salminen Diju Massi en salminimo kankadi depuis Medina fewno ɗo miɗo andi simo ka gallere mo darde émission o en salmini kala mona dawrma en tout cas inoka no darde Jama TV fewno ɗo ni acca mayi daren clip goto yiltoɗen arten ka plateau men Jama TV si tawi na auditeur jo heeɓi walla auditrice gorko walla debbo ballo konno mi watta mi altaka kaso konangi haju ala kutu konno watta seda jama siwel dube habi na piki sori ajiogi do ne taingabu siwel dube habi na piki sori ajiogi do ne taingabu yanto mi youtama weundo ko mi falama nene malandi noma abe malandi noma koto malandi noma nyaja malandi noma papa malandi ma babe maube malandi noma hey mi do yida mi ala koptu mi do yida mi ala koptu konno mi watta mi wonda e jama mi wallahi berde mi ala koptu konno mi watta mi wonda e gido babe alandilang koto alandilang jaja alandilang papa alandilang babe maube alandilang komi ebi mi eti baba ay se ngabi mi only baba benda idiru kwandi ngini kaute majentito kadi kaute anjentito ay peme ngumbete kohonu watete sai on fe undito kori jodo den mi joden fe undo mi falama e fe undo ko falada mi do ida mi ala kodum wallelang sonjabi wallitelang bijeji mo benne tayidu wonni o yidai be sonko no benne tayidu wiuda yidai be force ma benne tayidu wiuda yidai ay se ngabi holline de benne tadiru kwattige yidi ay monjona ay doftala ay monjona ay doftala sorry atiogi dene tay ngabun siwel do be habi na piki sorry atiogi dene tay ngabun wallelang sonjabi wallitelang hey komi emi hey ko emi
jama ito ida mi ala kutu kono mi wata mi mumbai jama mimi do ida mi ala kutu kono mi wata woma bari miɗo yiɗa mi ala goɗɗum kono mi watta mi wonda jama signé boma si tawi aɗa yiɗa ala goɗɗum hay sa jokkali jama on ɗum ara e jooɗo fanka voilà aya joni ɗa yiɗa ala goɗɗum joni ɗa waya sude partout ɗa ƴawa avion je jippo a ƴawaynoɗo ala e lewru inchallah goɗɗum accu ɗo voilà merci beaucoup ara signé boma wendu haray salminimo min on kala ko woniri ton noon kono woni ko gimol makko premier mo mandaru makko ngo yaltinimo kecco yiɗaɗo mo ala goɗɗum hari kono noon joni yalla dandu en joni o kecco yiɗaɗo marɗo goɗɗum par ce que o heeɓi yimɓe kalis on kayno nadde alhamdulillah tabarakallah machallah donc ara en salmini balde manager makko on o salminama haray noon hiɗen ka waynodirgol haray merci beaucoup kala darunoɓe émission on jarama miɗo weltani on kala yirɗo ga no ƴette dernier auditeur fiwo taw seyting allo Oui, allo. allo oui Foya. nala to Janto. no marsude ɗon e jang Alhamdulillah. konno de Ko ibrahima tunde jale ɗe jang Alhamdulillah, mbiɗen e jam. no marsude seeɗa no ɓe medina No jokka. yo mi salminima mi weltanikema ko hecciyanke mi wi kamen allo merci beaucoup Ibrahima tunni jale merci beaucoup ko hecciyanke tummi iwi yidugol e famille on fof haray fof no hiwro on onon wonɓe gaɓen fof vraiment en salmodiri en weltodirani le 3 décembre onon e Bella Joli ñaani le 24 Stade Mar le 31 Stade Mar le 8 octobre onon Alkazayon ñaani merci beaucoup on jadi ciao bye à la prochaine parce que hande laabay po yala mais si Allah jaɓi yontere hande laabay po no woodi ale si tawi mi vraiment kala yinɗo ga no hanira ara miɗo tori yalluye yaafuye jeudi 22h 23h ka émission ndaaru yiɗa émission mo ndaaruma pendant 8 ans émission on no woodi kono no wiyete ndaaru yiɗa merci beaucoup ciao bye B, as-tu de Google là? S'il te plaît, as-tu de Google là? Non, arrête, s'il te plaît, arrête. T'es sérieux, fallait nous. On me dit qu'il te